ilabas tamong episode, apis sa biyantala ding Sound of Animals in Kapampangan. Penayan nyuping migok-gok kong balamu, babi. Ngayon naman, deng miyaliwang klase ng insekto natin balang lagyo, king amanong siswan. Sa biyanda, reting animalis sa reti, kutulakan ng manok. King Kapampangan, apin ding apsang o hanip king Tagalog. Aranasan nyo na itang asto, dakal ding sula-sula po insektong magdaton king sumbu o sulo. Malambot la katawan, antimong anelang ating pakpak. Awos tamo ka rin, ayup-ayupan. Reni, paborito talang darakpan, hanggang kalibutaran ning mapaling aslag ning aldo. Lalako labitis, potang kay, tatali lang sinulad. Tutubi, ayaw kanyan eh. Ewari, tulang, Kapampangan ka rin. Kubalo, nung dimdam yun na ini. Buwan o kaya naman buwan-buwan niya, king aliwang lugal. O Reni Renklo. Mamangan lang nektar ning sampaga. Atin niyang malakarayom apabuk. Yaing model ning mascot ning metong asikata Filipino fast food chain. Usto ko ken ing bombuan o buwan-buwan yapin ing bubuyog king Tagalog. Oy naman, Berdi Yakule, antiya mong lagari bitis. Apitika na ka, potang biglaming telanan. Duro na ayo kanyan. Usto kayo, inya mo metong pang Kapampangan lagyuken, apin ing kanabsi. Laganas da katamong pamatakutan, mabulag. Putang manakit tamo ka rin klase ning talubang areti. Atin la kasing bala mo powder o alikabok, king katawan. Inyay nga oskareti, kambubulag. Baluyo detang insektong sa biyandang manganak mo kanong ubingan. Potang ikit siya, mga pawapin kayo. Kluba mo, bang kanita, may excite na ko man. Imporma ning insektong iti, bala mo kanu mga diya. Atin mo naman mag-describe bala mo, palakulya. Inya naman inaos na lang kansasamba, ampong papalakul king Kapampangan. Deti ding praying mantis. Kutong gabon, ngara naman kareng insektong reti. Kukulkula kasi keng gabon, potang tutwala, magkapakpak lang bala mo to lang. Ing amano tamo kareng kobong-kobong. Kareng mamasamasang lugar, sulok-sulok o kaya kareng mabasang-basan, maralas lang akit deti. Alupihan nga ra mo pero Tagalog iti. Uling ing Kapampangan ken, laypan. Nino na kayo, ing meka experience, makasalat o kaya apsal, insekto, as na king, bulok! Mabulok ka pa kayo nga ito. Mano kiya king gamat. Ating kayong idea. Matuling lang insekto deti. Abala mo pa triangle ing babang parti ning katawan. Bagya mo lang atagil. Mipekat na ing bawda. Ulo ning bulok da. King English. Stink bug ing termino. King amano ta naman. Libango ngara. May kapuluta mo pa. Atin pa, dakala pa rin. At paniguradong bayula, kingke kayo, panamdam. Tunggal ditakan tala pa, bangkanita, memorya yula. Atin pang, part 2. Inyamu, eyo sa kakalingwan ding lagyudareng insekto nga rin. Laganas tano man akakiting bale, o king mula. Inya, gamitan tala. Mga Pampangan tamo,